Ikaze rero kuri Kigali Pele Stadium wagiye kubera rero umukino ugiye kuba komera cyane hagati y'ikipe ya APR FC n'ikipe ya HILAL yo muri Sudan. Mu by'ukuri akaba ari ikipe ikomeye cyane, ni ikipe yagiye ishimisha abantu benshi hano mu Rwanda kubera yuko yagiye rero ikina umupira mwiza cyane muri rusange. Akaba rero mu by'ukuri ari ikipe yagiye yigarurira imitima ya benshi muri rusange, niko navuga. Abantu bavuga bafite mu by'ukuri aya makipe muri Sudani yarakwiriye kugira ayiwacu, yarakwiye kugira icyo abigiraho, ubundi ibintu bikagenda neza cyane mu by'ukuri, kuko ubona yuko hari ukuntu bateye imbere mu bijyanye no kubaka ama ekipe yabo. Ubwo rero ndabasuje muri rusange mbifuriza umunsi mwiza, igicamunsi cyiza, njye banga igitondo cyiza, ariko mbifuriza igicamunsi cyiza mu by'ukuri hagati ya APR n'ikipe ya HILAL. Reka magezeho 11 bagiye kubanzamo rero ku mpande zombi. Turebere hamwe abagiye kubanzamo. Ndahera ku ikipe ya APR niyo yasuye, yitwa Kizimana Adolphe, yambaye 32 umugongo, abanje mu izamu. Hakaza Nigena Clement 17, hakaza umusore bita Nshimiyimana Yunus wambaye 28, hakaza umusore ndetse Bugingo Hakim wambaye 15, hakaza Byiringiro Jean Gilbert Kageyo wambaye 18, hakaza Kiganza Ronaldo wambaye 19, hanyuma hakaza umusore bita Ruboneka Jean Bosco, uyu nguyu akaba rero Ruboneka yambaye nimero 27, hakaza Dauda Yusuf Seidu 25, Kiwanuka Hakim 17, Jibril Shewa 10, mu gihe William Mutoga yambaye 35. Ngabo rero 11 bagiye kubanzamo ku ruhande rw'ikipe y'ingabo z'igihugu. Ubona yuko mu by'ukuri bagize gutyo bagashyiramo impinduka muri line-up yabo muri rusange. Ubwo rero 11 n'abo ngabo, reka tujye kuri HILAL yagize gutyo nayo ikavuga iti tubanze turebe 11 duterekamo hagati y'ikipe ya HILAL n'ikipe ya APR. Amakuri HILAL yitwa Mohamed Mustafa Mohamed na 33 n'umunyasudani. Hanyuma akaza umusore bita kapiteni wabo bita Waridi Dayin wa 21. Hanyuma akaza Kamaradini Mamadou yambaye 3 n'umunyagana. Akaza umunyasudani bita Petrus Precious wambaye 14. Hanyuma akaza uyu musore bita Osman Diouf 38, Yasiri Awadi Boshara Omer yambaye 2, mu gihe Eraji Madike Kanambe 18, hakaza Adama kuri bari yambaye 11, ndetse n'umusore ndamubona Kindness Score yambaye 30, mu gihe Emmanuel From 34, Sande Tamirar yambaye 31. Ngabo rero 11 babanjemo ku ruhande rw'ikipe ya HILAL. Akaba ari uko gahunda zimeze. Ndi kumwe na Rugaju Rigan, nizera kumeze neza. Ni amahoro cyane Ruvuyanga. HILAL ko mbona yabaruhukije. HILAL yabaruhukije, ariko birumvikana irategura match ya Champions League kandi ni iki cyumweru, so bagomba gukora ibishoboka byose rero barebe ko byiburi iyi match yarangira, ibindi bakazabitekereza nyuma. N'ubwo ubona hari abari mu attention. Reka tureba kuri bari ku ruhande rw'iburyo, imbere zo Mariko pira no gutera imbere y'izamu kuri bari, azamukanye umupira cyane, abwira umusifuzi ko na Dodosi aramubwira ati yari kona nibo bawurengeje, ariko urangije hano urambeshye kabisa. Bafana b'ikipe ya APR baje noneho riganira ngo njyangira uburyo mbakebura nkababwira ni rwose abafana ba APR ntabwo mukwiriye kubura kuri match z'ikipe yanyu, kandi ikipe imeze neza, ariko uyu munsi nta kintu mfite cyo kubanenga riga. Ntacyo, kubera ko mu by'ukuri ubwinshi bwabo noneho buragaragara. Ndabona hariya hakurya huzuye, hariya tujya tuvuga ngo ni ahatatwikiriye, Ruvuyanga haruzuye, hameze neza rwose. Urabona ko abantu
biteguye iyi match ku rwego rwo hejuru cyane. Ugerageje no kubireba navuga ko na stade nyirizina n'ahatwikiriye nabwo abantu barimo rwose. Attention reka turebe Foromo Emmanuel Foromo ariko pira uterekanze aranigena Clement. Uterekanze nigena Clement. Attention reka turebe ararengurana cyane mu bantu mwita Yasiri Awadi Boshara Omer. Chomeka pasa hagati mu kibuga kwa kapiteni hano wa Redini Dayen arashota ariko pira Dorofaro Fataria atera umupira muremure arashaka Sheje Burire wataragonga n'umutwe ariko umupira wa cross ikipe ya Al Hilal. Attention reka turebe attention pira vava cyane kwa ikipe ya APR kwa Clement pasa chomeka pasa na Ruboneka wambaye igitambaro cy'ukapiteni k'uyu mukuru w'umunsi kubera ko kapiteni Claude maze iminsi arwaye mu by'ukuri karwara kamufashe kamushyira hasi. Attention pira kwa Ruboneka ariko rumwe na kumwe na Kaine Score ariko mpira arawureka urarenga kuri benchi ya Al Hilal. Jean Claude Nyirumugisha ariho kandi Steve Ebuera, hariho Mohamed Ahmed Said Ahmed, hariho Mustafa Abdugadir, hariho Ernest Nsita Luzolo, Sari Edin wa Mukaseri nkunda cyane ufite urupara, Erdin Adil Ahmed Ari Hassan, hakaza Abdelaziz Yagub Omer Taha na Jean Claude Nyirumugisha ndetse na Mohamed Abdurrahman Yusuf Yagubu. Kabisa urebye abakinnyi bari kuri bench ubu nibo babanzamo cyane. Ubwo rero akaba ari uko gahunda zifashe. Attention mpira vava cyane ya kose ikipe ya Al Hilal kwa Magic Kane chomeka pasa ya kose barota kazogarukira kwa Bugingo Hakim. Bugingo chomeka pasa vava cyane ya nandi na Sheje Bure Watara pira wa uterekanze batini kufura mwakore kosa Watara timwakore ikosa Watara timwakore ikosa Watara ni kufura ria. Attention Kufra atera mpira muremure Bugingo arawufunga Hakim kiwanuka. Attention Hakim acomeka pase boda. Attention reka turebe batereka hasi musibara batereka guruka kora amakosa ari afata umuntu batini Kufra ikipe ya Al Hilal. Kufra ikipe ya Al Hilal imbere za muryabo. Attention Kufra pira barotanga ku muzamu wabo ari Mohamed Mustafa Mohamed. Uyu Mohamed Mustafa Mohamed bamukuza mu ikipe ya Zamu yaje cyo muri ntabwo amaze igihe. Attention Emmanuel Fromo acabaka pose imbere za mano kono yambare hano kona ikipe ya Al Hilal utereka muri kona ari anigena Clement kona ikipe ya Al Hilal hano igiye guterwa na nimero 30 yitwa Kaine Score. Kaine Score akaba ugiye kwiconga mu Kaine Score. Attention reka turebe barayicongamo ariko kurana cyane umupira wose ikipe ya APR garukira kwa Kiwanuka aragusigana ureba nabi arazamuka n'umupira kwa rw'iburyo arayitanganga kwa Ruboneka kwa rw'ibumoso. Attention APR bararyataka muri minota Ruboneka Jean Bosco chomeka pasanga kwa Dauda arashota ariko arawufatana cyane ari Mohamed Mustafa Mohamed. Bacitangiye kuryoha kabisa iminota 7 yonyine. Attention pira vava cyane ariya
arazamukana umupira Kwande hagati mu kibuga kwa nimero 30 yunguye ni Kindness Kore. Kindness Kore acomeka pasi Kamaradini Mamadou atera umupira muremure arashaka nde kuri bari. Attention kora amakosa ariko pira bati no guteka kwemeza mu kipe ya APR kuri bari yawurengeje hariya kuri bari yawurengeje kuri bari yawurengeje no guteka imbere y'izamu. Attention Hakizimana Adolphe Hakizimana Adolphe atera umupira muremure gonga n'umutwari yakwande kwa Shejiburu Watara ariko barakina cyane abasore kipe yari basubiza ku muzamu wa Mohamed Mustafa acomeka pasi imbere gato cyane kwa Petrus Apursias. Attention barahererekanya cyane kwa Osman Diouf. Osman Diouf atera umupira muremure imbere. Attention reka turebe yashakaga umuvandimwe Emmanuel Fromo ariko mpega cyo kose kipe ya APR acaka pasi kwa Yunusu gonga pasi kwa Hakizimana Adolphe acaka pasi vava cyane kwa rw'iburyo arashaka umuvandimwe akitwa ninde Yunusu barashaka Shejiburu Watara arimo na Kiwanuka arayimucomekera Kiwanuka kwa rw'iburyo Kiwanuka imbere zo mugoga n'umutwara William Togimeri ariko umupira Jiza Maria hatari kabisa umupira mwiza cyane yarahinduye umusore w'umugande Kiwanuka Hakim uri muri forme muri iyi minsi kabisa. Umusore mu bihe bye byiza byo gukina umupira w'amaguru. Karagabaro irazamuka aranayikurikira arayitaba mu kirere. William Togimeri umupira awukubita ashaka kuwusubiza ku ipoto rye rya kugira ngo gardien umupira umutangemo ariko ujya hejuru cyane. Yaragerageje gukora icyo bita detente gusimbuka byuzuye kabisa muri full force ariko nyine bituma nanone uko gusimbuka umupira usa n'ujya hejuru ye gatoya. Ubwo nibyo rero nta kundi kabisa kwihangana. Pira cyane abanyasudani barazamuka vamva acomeka pasi hariyo neza cyane hariyo Konde Yoji. Attention baracyawufite acomeka pasi arakwande Kindness Kore arahindura kona ekipe ya HILAL. Pira ukaba ukuwemo n'umuzamu Adolphe uri ku ipoto ryo hasi wagenderaga hasi araryamye akubita ibipfunsi abishyira hanze. Hatari kipindura umupira mu buryo bukomeye cyane. Kona hariya yaterwa na Kindness Kore. Kindness Kore attention reka turebe Shondana Kamaradini Mamadou Shondana ku ruhande rw'ibumoso Kamaradini Mamadou ukina ku ruhande rw'ibumoso kuri gatatu. Attention reka turebe kona barayicungamo reko umupira wo kuri umusore w'ikipe ya APR gonga n'umutwe gonga bati pira warenze no kurengurwa n'ikipe ya APR ku ruhande rw'ibumoso. Attention acomeka pasi batini kufra ekipe ya APR Sekigandara utera umupira muremure arashaka William Togwi acomeka pasi vava cyane kwa Dawuda acomeka pasi kwa Bugingo. Attention Bugingo arayicomeka kwa William Togwi imbere zo mariko umupira wo kurose ekipe ya APR ongera wambura sasa imbere za Muhano arayitanga kwa Hakimu Kiwanuka arayifata arayifunga
Attention, chobeka pase kwa Ruboneka Jean Bosco, Ruboneka umupira urabura, Ruboneka baramutwara, barazamukana umupira hagati mu kibuga, barashaka ninde ni mubane mutani Yasiri Awadi Boshara Omer. Attention, chobeka pase muri defense hano kwa Ousmane Diouf, achobeka pase nawe baricakira umuvana bakaba yitwa ninde ni Petrus Apricias, achobeka pase hagati mu kibuga pero bambura, pase hagati mu kibuga kwa Daudara, bawurekera Ruboneka hagati mu kibuga barakontorora, Ruboneka achobeka pase ariya kwande Watara arashota hejuru Watara. APR iri kwataka bikomeye cyane, APR iri kwataka bikomeye cyane ariko umupira n'ubundi bari bageje kurekura n'imbaraga cyane. Charles Buriri Watara shot ry'imbaraga ariko umupira ujya hejuru y'izamu. APR nyamara ubona yuko nubwo tuvuga ngo Al Hilal yaturunye nibyo kandi baranumvikana nyine ifite match ya Champions League muri no weekend, ariko APR ubona ko kamemu iyo irimo Daudi Kamose Kigandi kabamo Ruboneka ari ukuntu imeze neza Ruvuyanga kurutwa yakabaye irimo umusore Memerdawo, bisa naho biramusaba akazi kenshi n'imbaraga nyinshi kugira ngo azabone umwanya muri abakinnyi batatu. Bizamugora rwose Memerdawo Rauf niba atari bya bintu by'umuntu ubugikira imvune, ariko urabona ko imediane irafonctiona, irageza imipira myinshi imbere barashota. Ni mediane nyine ifite vivacité, ni ikipe igenda urabona yuko ihari, ntabwo yatinya Al Hilal cyangwa ngo isubire inyuma. Aya, attention, pira va bacana kwa ngo Mosoria ninde kuri musore bita Kamaradini Mamadou, barabambura kwa Sekigana, choka pasi kwa Ruboneka ria, pira barutakaza isubira kwa Kamaradini Mamadou. Kamaradini Mamadou acomekera kapiteni Waledin Dain, choka pasi kwa barabambura peri barihutariye bati warayemo nibyo yaraririye sheje Buriri Watara ati ntago ari ibyo imbere y'amano Ruboneka hejuru barata uburyo bukomeye cyane, barata uburyo bukomeye cyane hose ikipe APR bari basifuye sheje Buriri Watara ko yaraririye Watara yanga kurikira umupira, hanyuma uwo bita Kiwanuka arawukurikira, batiwe Kiwanuka yarari onside ntabwo ari offside, awuhinda wereza Ruboneka rekura shot ari ku mupira uca hejuru y'izamu. Shot rikomeye Ruvuyanga navuga ko ari imwe mu buryo bukomeye APR ibuze, kuko umuzamu asaga n'uri imbere gato ya Ruboneka, ubona yuko abaye nk'ushatse kumushotana imbaraga kugira ngo baro ninajya mu izamu ijyemo gardien atayikuramo. Tire kabisa rifite imbaraga ariko umupira urazamuka cyane. Ikigaragara uko mbibona Ruvuyanga hari consigne umutoza wa APR ushobora ko yatanze yo kubabwira ngo mugerageze gushota kandi mushotesha imbaraga. Buri ubonye ikipe mu minota nk'ingiyi ya mbere 15 igerageje amashoti y'imbaraga akomeye by'abakinnyi batatu batandukanye, biba ari ikintu baganiriye. Birashoboka ko bavuga ati dupasanyije kugera ku izamu ryabo biragoye, ariko ukandagera muri box urekura urutambi cyane ko ikipe ifite umuzamu ukomeye cyane. Ubwo rero reka turebe uko biza kugenda, match komeze kugenda izamuka, biracyari ubusa ku busa APR ndetse na Al Hilal ku munota wa 15 cyangwa 16. Icyo nakubwira nuko izi kipe zo muri Sudani shasi kipe zifite effective bro, zirakomeye bro. So kugira na effective ahubwo zirakomeye zirubatse n'ibikinnyi wavuga ngo niba bande basimbura ni ibisore ni birebire bafite imbaraga nyine murakina ukabona ni ikipe ifite nyine ingufu kabisa, kandi ari ikipe irimo abakinnyi benshi bakabiri. Reka ngubarira ababanzamo hano muri iyi kipe. Ababanzamo ni uyu musore bita Kuribari abanzamo nanuza ajya abanza muri ya Sande Demiral tayizamu wabo Sande Demiral ko bamaze iminsi amwicaza ngira ngo yari ya dropping form, ariko ubundi niwe mwataka wabo. Ubundi yicaza wa mukapiteni wabo wa Madrid ndamubona wa unatize penalty ndamubona batsinda Mamelodi bibi. Uri ubundi niwe yabanzagamo uyu ngwaza kumwicaza kamagara mato ariko kagahanga ndakabona. Ubwo ni nka Sande Demiral n'uyu Kuribari
bro nta wundi ni nka babiri abandi 9 nta wundi ntihagire umuntu uza gushyiraho agatuza ariko nabo ubarebye babasimbura mwa bantu kandi ubwo abasimbura ni ba Manuel Fromo n'uyu kapiteni wambaye burasani nawe arasimbura Mediane irasimbura none kenshi igiteye ubwo base ifite bano bayibwera bari kuri bench bari hano na kapiteni wavugaga none kajyanye n'ikipe ikina muri shampiyona ya Sudan nayo iri muri Sudan itari ina ni hatari kabisa amakipe wa mugani wawe n'urugero rwiza rw'uburyo amakipe agomba kuba yiyubatse inshuti yanjye Darkonovic n'umwongereza we wabonye bararyamye hano bareba ikipe y'akasamutwe rega bafite match kuri 17 ngira ngo barahari ndababona bane Rizo muri AS Kigali ba David Bayenga n'abanyamakuru ubwo n'abantu bashokora muri VIP basheho kuri BNB umunyamakuru mugenzi wacu ba Jean-Luc ndababona Robert inshuti yawe yaboraga Muhanga uramubona ndamubona AS Muhanga ndahabona ba KMC ndahabona ba Claude Mushimire oyi match yitabiriwe erega abantu cyane cyane n'abariyo baje n'abariyo baje kuko barifuza kureba CDS yaje se dutsinze bine na chairman ugenda checking neza nze n'abantu makuru niko kazi kandi checking muri nyamukandagira amanyenyeri amanutse ameze gute kabisa attention pira vava cyane ya kwande kuri muzamu kipe Perodor Fete pira muri imbere attention reko pira renga no kurengura kipe ya Al Hilal arawurengwa kurangura Kamardin naga muri defense no kwa Petros Apricias Petros achaka pass kwa Manuel Fromo pira barabatwara vava cyane kipe ya Peri ari rukanga neza cyane ari ya Sheikh Jibril Watara baramukurura bati ni kufra kipe ya Peri ikarita y'umuhondo hano kuri kapiteni kipe ya Al Hilal kubera kuburana cyane wariye Dini Dain ikarita y'umuhondo kubera kuburana cyane hariya kapiteni nubwo abyemerewe ariko asa nkaho arimo kwagresa ishimwe Cucuri umuzi ya Dasifra yagarutse kuri match nanjye binshimisha kongera kubona Cucuri bamugaruriye kuri match nziza cyane match komeye ko n'umusifuzi harya hano kuri iyi match nubwo nabyibukaga pe mu ntangiriro za shampiyona kera kuri match ya APR na Mukura ngira ngo ikata mondo kuri William Togwimenda wakoze amakosa ni kufra ya Al Hilal aya abayobozi ba APR mbonye afande Yakos yego afande Nyakarundi mbonye chairman wa APR birumvikana afande Deo Sanganwa birashoboka mbonye n'umuyobozi wa Rwanda Premier League birashoboka yuko yaba atabonetse CDS rwose ntabwo gerageje kuraranganya amaso uko nshoboye ntabwo CDS mubonye bari mu nshingano nyine birashoboka kunza kwitabira imikino y'ikipe ya APR niyo mpamvu tuba tugomba kumekinga ko dutekanye tumeze neza ni ingenzi kugira ngo tubashe no kogeza aya buriya bafite n'inshingano zikomeye buriya ashobora kuba yagize indi mirimo birashoboka cyangwa indi mirimo wa mugani cyane kabisa hanyuma aba Al Hilal nabo barahari ariko sinzi amazina yabo muri hangana ndi kubabona ariko simba babwira ngo n'uyu ariko barahari nyine nabo barahari board of directors uburyo batondetse sinzi uko ikipe ipanze mu miyoborere yayo aya ibyo rero ari umugabo ari umuperezida umwe wa ekipe nari ndi kumwe nawe mu Bugesera ejo bundi muri yo n'uwo ikipe imwe mu cyiciro cya mbere yarambwiye ati hari abantu bahuriye n'abo bayobora Al Hilal noneho ngo umuperezida arangije aramubwira ati ariko se yaramubwirana n'umuyobozi wa Al Hilal nyine urumva atari ko se wambabariye mukaniza nk'abakinnyi nka batatu nkambikoreshereza urumva ngo uzwi namubwiye yamwe ati nshaka mfite abakinnyi n'abandi ubusa nabaguha kabisa
ati nahita mpamagara muri Sudani bariya barimo gukina shampiyona bahakurobanuramo nka batatu bategwe n'imyanya ushaka ati ndashaka mu gice cy'imbere cy'ubusatirizi ati nta kibazo ati rero ukuntu kondisiyo ni imwe abakinnyi banjye nimbaguha bazajya baba muri apartment kuko bagomba kubaho nk'aba ngabo uko babaho uko abacu babaho bagomba kuba muri apartment byagenze bite ati icyo ni kimwe cya kabiri ati ndakorohereza ubahembe make ashoboka urumva ati ubahembe make ashoboka abo ngabo bavuye muri Sudani ngo buri umwe uzajya umwemba 3 by'idolari ego ubwo ni 9 ubwo yamworohereje umwe ni 3 no mushahara miliyoni 5 z'amanyarwanda ubundi bazagukinira imyaka 2 ivumbi ritumuke ubundi ubangarurira arewe perezida ngo nta kindi yongeyeho murakoze cyane ndabashimiye iminota ikaba ari 23 APR ubusa ari Hilal ubusa kufra nziza cyane ari Hilal nziza cyane ne score ariyo karago Madike Kanei kipe iteye ubwoba ikipe n'umuriro wo kotera kure APR yahinduye umuzamu iravuga ati mu Bugesera niho bikoze neza cyane ruhuka gato Pierre turebe n'umuzamu Adolphe umusore amukaraze kufra izo bita kufra sanfire ishyira ku ipoto pira ugendera hasi uragenda wisekura mu rushundura ari Hilal kimwe APR ubusa cya kabiri kirajyamo kuri bari imerezo mariko baratabara we aba kuri bari we yamuneka APR mutarya byinshi kuri barino barayipasi cyari kindi yayitanga ntabe selfish amaye iya yitanga cyari cya kabiri kipe iteye ubwoba nabwo uru kipe bro uzi ko iyo rushaze gutsinda rutari gutsinda yarakomeye kabisa kabisa ikipe ya APR ubusa ari Hilal kimwe attention twumvira kuri YouTube ya Radio Rwanda YouTube ya Radio Rwanda kabisa attention minota 25 rero minota 25 ikipe ya Hilal kimwe ikipe ya APR ubusa reka turebe pira vava cyane yacomeka pase kuri uyu muvandimwe Kamadine Kane watsinze igitego uyu nawe arasimbura uyu yatsinze igitego kabisa arasimbura hagati mu kibuga kipe ntago yoroshye akina 8 uyu nguyu niruboneka wari Hilal cyane akina 8 arashemo kufra nizo bita inziramugozi nuko nyine zitazatwara igikombe ataseka tena nabo barashaka igitego Fromo umupira ukuramo Kizimana Dolfano ukuramo abasore hano bari Hilal barihuta dusuza abantu 9,500 dukurikiye kuri YouTube 9,500 rwose
badukurikiye kuri YouTube. Attention, ni kufrani ya ikipe ya APR. Kufra ikipe ya APR. Reka turebe. Kufra ikipe ya APR ihagazweho neza na Ruboneka Jean Bosco. Ruboneka Jean Bosco. Attention. Barayikorogo. Gonga Jibril Watara. Umupira uca ku ruhande gato. Umupira kabisa APR bari babonye uburyo bukomeye bwo kuba bagombora, ariko umupira Jibril Watara ateye uragenda unyura inyuma y'izamu mu minota 28. Biracyari kimwe cya Al Hilal ku busa bwa APR. Kufra El Hadj Magic, kufra sans fil, inzira mugozi kabisa, urutamba karaze inyuma y'urugo rw'amahina. Umuzamu abona kufra yisekura mu nshundura. Skipe ni ikipe zo kwitondera. Attention. Pira vavacira kosa ikipe ya Al Hilal kwa Kamardini Mamadou. Achoka pasara kwa Emmanuel Fromo. Emmanuel Fromo achoka pasara kwa Kamardini Mamadou. Agonga kwa Precious. Precious achoka pasa kwa Emmanuel Fromo. Baro mutwara. Achoka pasara ashaka Jibril Watara. Ku ruhande rw'iburyo Watara. 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 Kufraria. Kufra ikipe ya APR agana muri kona ku ruhande rw'iburyo. Kufra ikipe ya APR. Kufra ikipe ya APR. Attention. Kufra ikipe ya APR. Iragana muri kona neza, wagira ngo ni kona. Pera guterwa na Bugingo Hakimu. Bugingo Hakimu. Bugingo ko ndeba yimura umupira arimo kubwira Cyucyura ati Cyucyura amuga tugiye kuwutereka nongeye kuwukora ndagwikarita. Ati wiwukuraho aho nawushyize niwe ugomba kuwuterera. Wiyeranje uwuterera aho nawushyize. Attention, reka turebe Bugingo. Kufra ikipe ya APR imeze nka kona. Attention. Twagira ngo ashaka kuyisubiza. Attention. Dauda na Ruboneka. Reka turebe Bugingo. Aya ngo bashaka kuyipasa. Nuno birashoboka. Yahiteye imbere zo Mareko Mohamed kubita imfunso umuzamu. Turegarukira ngaha kwande kwa kuri bari. Attention, ari kumwe ndetse na Munyagananga Sedu Dauda Yusufu. Pase kwa Ruboneka. Barayisubiza Bugingo agana kwa rw'ibumoso rw'iburyo nako ariko pira uterekanzo se ikipe ya Al Hilal no kurengurwa n'ikipe ya APR. Barengura. Reka turebe bawurekera Byiringiro Jean Gilbert Kagege. Ararengura vava cyane hariya. Ruboneka ari muri APR ubona uko n'abakomeye. Ende Ruboneka muri APR ubona uko nari umukinnyi wa danje. Cyane. Kibigira mu Mavubi ukabona ntago biri ku Ruboneka muri APR abateye ubwoba pro. Ubona ari umukinnyi mu bikasi. Abari ngenderwaho rwose. Kabisa terura imipira neza cyane. Aya. Akigusikina abantu baramushinja ni kimwe. Rore ya Ruboneka. Yakabaye ari ugusohora imipira ya APR. Ariko arubona yabonye ngo ayisohore ayisubiza inyuma. Icyo kintu abonye umutoza wakimukosora. Agakina systeme kama Declan Rice. Yigira imbere cyane. Asohora imipira. Ruboneka yaba ari umukinnyi w'igitangaza cyane. Kuko n'abagiye bamutisa ngo ni Mr. Rompo. Ariko bakina gutya. Ariko azamuye urwego kuko niyo mpamvu nko muri ikipe aba yakinnye Memerida bakicara
afite ibintu yakosora Memerdao ntarakira neza nawe yasubiye nyuma yo kuvunika agarongera kuba Memerdao byamukozeho uzakenera iminsi aya n'amamaci. Attention barazamuka no pyose ikipe ya Hilal konga pasa ashaka hariya Karidu nyanyi ngo Karidu kuri bari attention reka turebe pira vava hariya barawutakaza bati ni kona hano. Clement uri gukina n'ikipe yamushakaga mu minsi ishize birangira APR imubwira ati ibyo bagwa twabiguha igumire hano muri Nyamukandagira. Karayimanura ahangaha kwa Togwi Togwi comeka pasi hano kwa Kagege barayisubiza inyuma kwa Sekiganda comeka pasi barashaka nde William Togwi Meri pira muremure cyane hariya agenda urenga pira ahinduye yashaka nk'abagenzi be ngo batsindishe umutwe ariko awutera inyuma y'izamu William Togwi Meri umutoza wa APR ubona yuko abahungu uyu munsi yabwa ati nta kujenjeka mushyiremo ingufu murabizi ko twatakaje kuri Bugesera ubwo rero mwirinde ko rindi kosa nubwo amaze gutsindwa igitego ariko ari gushaka kukigombora hagati aho kandi ku ruhande rwa Al Hilal ndabona hagurikije ba Steve Ebuela umwana w'umubembe aba yambaye poketi ewana wagira ngo ikabutura ntigera elastique muri yo ari nako APR bahamagara Yusuf Dauda ndetse na William Togwi Meri babaganiriza. Kigali Pire rwose imeze neza pege abantu babonetse nari nkumbuye kubona Kigali Pire imeze gutya ugereranyije nuko byari bisanzwe bimeze hano haruzuye hakurya haruzuye ahantu hasa nkaho tuzuye neza ni hirya VIP akorana n'abantu bakunda kuhicara rwose imeze neza pe oya harimo nka bitanu birimo rwose byashimisha abantu bitanu birimo ku buryo ijya saa 12 bwo noneho yari no kuzuye ubu wenda abantu bamwe bafite n'imbogamizi z'uko bari mu kazi nabyo ntabwo wabyirengagiza aricyo rero twasaba Al Hilal ntabwo bamerutse nakundaza kubaza Al Hilal mu nyungu zayo no mu nyungu za APR no mu nyungu zacu abanyamupira Al Hilal yarekwiye kuvugana na APR match ya APR na Kiyovu ikajya saa 11 n'igice ku mahoro kuko ubu ngubu tuvugana match ziri isaha imwe saa 9 zose atasimberezo Mariko bati wari waraririye William Togwi yarayemo William Togwi Meri yari atatse baro n'umutwe ariko ayitera ibyo mvuga sibyo riga ubwo bidakwiriye Al Hilal ikeneye abafana imbere ya Rupopo kugira ngo bayisunike bare ko basohoka amatsinda APR nayo ikeneye abafana izabikina match ya shampiyona none se mu buryo bworoshye niba bayifasha kuki batayifata iyo match ya APR ngo bayishyire imbere gato iyihe nyine Rupopo na Al Hilal ni sangate ni saa 9 APR ni sangate na Kiyovu nayo ni saa 9 hano aha bakwimuye APR sikajya saa 12 nibyo n'ibindi bo kuvuga nyine ibyo uvuga nibyo bakwimuye iya APR kajya saa 12 so nabaje muri APR barambwe twebwe nta kintu twebwe twabikoraho twebwe babidusabye Al Hilal ariyo na Ferwafa bakoze approach bakadusaba bakatubwira ati stade irishyuye n'ubundi iyo wishyuye stade n'ubundi nyine wayikoreramo nta kibazo kubera ko izakira Kiyovu ntabwo bireba icyo gihe Al Hilal nyine yaba yishyuye kuko n'ubundi zaba yishyuye stade APR icyo yaprofita n'abafana Al Hilal na Ferwafa nuko icyana APR bakavuga bati hazishyuza Al Hilal sibyo mwebwe barabaha amafaranga ya nayo kuko niko Gasogi ngubura ngo babegene Gasogi bayikacitse miliyoni ebyiri Gasogi ikina nyuma ya Al Hilal APR rero bashobora kuba kabiri ibyo kwishyuza by'abafana niyo yabaha n'eshanu igaprofita abafana ba APR kavuga ati abafana murinjira kuri match ya Rupopo gusa natwe byatugora cyane wambwira ngo ubu ngubu ngo ndareka kuri match ya Champions League ngo umuntu wageze APR ibyo ni ukutugora
terura match zikubitwa isaha imwe abantu bazireba. Zikubitwa amasaha atandukanye kuri stade imwe tuzirebe. Ezere ko ahubwo ibyo bintu iyo unanabibaza naho muri Rwanda Premier League. Rwanda Premier League nta kintu wabikora kuko umukino wari Hilal ngo si uwabo bo barareba uwabo uwabo na APR na Kiyovu nta kintu na kimwe babikora. Ndaza kubaza abantu muri Ferwafa abantu bagifite icyo babikoraho ni Ferwafa na ari Hilal barangiza kumvikana bakamenyesha Rwanda Premier League. Turabaza abantu muri Ferwafa saba partners bacu se kabisa. Iminota imaze ku 38 igice cya mbere APR ubusa ari Hilal kimwe. Ari Hilal itsinda APR abantu rabimenyereye yari itsinze muri Sekafa right. Pierre akaba mu gihe APR gukina na ari Hilal akaba ari mwiza ari gukora imyitozo mu ntare. Ubu niho ari Kicukiro mu gihe ino match iri kuba kano kanya. We yibereye akanyafu ariko ko kwitekerezaho niba akasebura byaba byarututse kuri iriya match ahubwo cyetse niba hari n'imyitwarire wenda itari myiza yaba itaranyuze ubuyobozi kuko gutsindwa ibitego nka biriya byatuma umanurwa mu ntare. Cyetse niba harimo indi nanjye sinabiha ikintu cya misconduct wenda batishimiye kuko urumva ko umuzamu uri muri abandi bari gukina wowe uri muri ntuza uri muri stade uri abagenzi bawe utari muri stade wagiye mu ntare yagiye mu ntare ari gukora mu ntare video ndayibonye aka kanya rwose ari gukorana n'intare yari ku Kicukiro. Mana irengere Pierre wanjye ndamukunda. Attention Sande Damirari rutayizamara cyacenga Sande baromba twara Kagege arazamuka n'umupira Kagege yacomeka pasanga vava cyane. Attention reka turebe batika kuri mama kuri bari coka pasaria baramusubiza. Attention reka turebe ari ku mupira gundagurana imbere za mwana arawuhinduro kwa Emmanuel Fromo reko kizi zamunza cyane hariya Yunusu umupira urikira kwa Sheje Burere Watara. Attention ari kumwe n'uyu munsi bita Osman Diouf acomeka pase arishakira kwa Petros Precious acomeka pase kwa Weredin Daine acomeka pase kiranida cyane hariya kwa Petros Precious acomeka pase kwa Kamardin Mamadou pase kwa Precious pase kwa Madike Kane pase vava cyane anashakisha ninde ni Osman Diouf baramusubiza Osman Diouf pase kwa kapteni ninde Waredin acomeka pase arishakira umuzamu hariya Mohamed Mustafa bonga pase nawe kwa Waredin pase kwa Mohamed Mustafa bonga pase nawe arayicomeka vava cyane hariya kwande kwa Osman Diouf comeka pase ra kwa Kuribari Adama Kuribari pase kwa Osman Diouf uyu ni umunyasenegali Osman Diouf muri ikipe yari Hilal irimo gukina harimo abanyasudani reka mbabare umwe harimo Sande Damirari n'umunyasudani hakaza Eri Haji Madike Kane watsinze igitego n'umunyasudani Madike Kane n'umunyasenegali ahubwo umunyasudani n'uyu nguyu Sande Damirari hakaza uyu muzamu Mohamed Mustafa hakaza kapiteni wabo Waredin Dain hakaza ndetse na Petros Precious nawe n'umunyasudani hakaza ndetse na Yasiri Awadi Boshara Omer nawe ni umunyasudani. Noneho utari umunyasudani hari nk'uyu nguyu bita Emmanuel Fromo n'umunyariberiya na mwene wabo bita Kaini Nesiko nawe n'umunyariberiya hakaza umunyagana bita Kamaradini Mamadou n'umunyagana. Attention kateba APR ashaka kwishyura Jomeka Potorio umupira barawutokoza bati no guteka imbere y'izamu. Aya
hanyuma usibye umunyagana harimo n'abanyasenegali. Sasa abanyasenegali ni babiri, wa mbere yitwa Ousmane Diouf arimo akina muri defense. Ousmane Diouf hakaza ndetse na uyu watsinze igitego kuri kufura witwa Madik Kane, nawe ni umunyasenegali. Hakaza ndetse n'umunyamari witwa Adama Kuribari, uyu ni umunyamari. Kufura no ikipe kufura ikipe ya APR. Attention, kufura ikipe ya APR. Attention, reka turebe. Attention, kuvora icongamo imbere zo Mariko, mpira bawukuramo cyane ariho. Reka turebe Manuel Furomo arawutakaza, wigarukira kwa rutahizamu William Togwi, tera umupira muremure nawe arawutakaza. Attention, Riko, mpira wigarukira kuri defense ya APR, barawutakaza kwa Damirari. Attention, Damirari, mpira nawe arawutakaza. Attention, reka turebe Kamardin Mamadou. Attention, ariko mpira umupira batini kufura ikipe ya Hilal. Kabisa akaba ari uko gahunda zifashe. Haya, minota 45 ikaba yuzuye. Mu kanya turamenya iminota y'inyongera, ari nako tubabwira ko kandi tuza kuba tuganira namwe n'ubundi ngiye kubarebera abasesenguzi baza kuba baganira na retired Koporo Rovuyanga Emmanuel Nkuru nziza. Mubwira ko bikiri kimwe ku busa, kimwe cya Al Hilal ku busa bwa APR, ariko ni match iryoshye, ni match ifunguye. Makipe yombi yaba APR yaba Al Hilal arimo aratakiza, arafungura kabisa, nta numwe wagiye gufunga inyuma. Kosa rero rikorewe APR rigiye guhanwa na Nigena Clement, umusore n'ubundi w'ikipe ya APR muri ba myugariro. Pase nene arekuye kwa kapiteni Ruboneka, mpira awushyira ku gatuza, ariko haba protection y'umusore wa Al Hilal. Mpira arenga Ruvuyanga, mpira warenze. Iminota dakika ngapi izo za nyongeza izo? Sani samusifuza ashobora kuvuga ati mujye kuruhuka. Abana bari kureba ku isaha, bararebana, umusifuzi wo hagati no ku ruhande, ubwo ashobora gusoza, ashobora kuba bongeyeho. mu gihe twari turimo turita kuri iriya gahunda yindi icyo bita nkunganire. Niho umenya yuko ibintu byajemo sambaratika wa muntu. Igice cya mbere kikaba kirangiye, ikipe ya APR ndetse n'ikipe Al Hilal banganyije, mana yanjye. Igice cya mbere kikaba kirangiye, ikipe ya APR itsinzwe kimwe ku busa n'ikipe ya Al Hilal, cyatsinzwe n'umusore witwa Magic kuri kufra nziza cyane ya Karaze. Ubwo rero reka dukomeze tuganire namwe, mbazanira abasesenguzi baganana na Ruvuyanga. Ubundi igice cya kabiri kiraza kidusanga, n'ubundi turacyari hano turebe niba APR yagombora igitego kimwe yatsinzwe cyangwa niba Al Hilal yakomeza gutsinda APR. Kaduhere kuri uyu mujene kabisa. Ubwo rero igice cya mbere cy'umukino
akaba ari uko kirangiye, kikaba kirangiye. Kikaba kirangiye. Ikipe ya APR ikubiswe kimwe. Ikipe ya APR ikubiswe kimwe kuri kufra nziza cyane cyane cyane. Uyu musore w'umunyasenegal ukina hagati mu kibuga, ukina hagati mu kibuga witwa El Hadji Madick Kane. Uyu nano mu bencheri mu ikipe isanzwe ibanzamo ya HILAL. Twakire Oze rero. Oze, nizera ko umeze neza cyane amahoro. Meze neza cyane kabisa, ni amahoro. Nawe umeze neza? Hariya hakurya mu mujyi muraho ni amahoro? Ni amahoro cyane, turashima Imana kabisa. Muri club se naho ni sawa? Cyane. Ya club ni sawa cyane. Sawa cyane kabisa. Ni fresh, ni fresh. Ya club bamaze kuyikunda. Abantu feedback ni nziza kabisa. Feedback ni nziza cyane. Nanjye ubwanjye ndayitanze. Asante sana rwose. Hari umuntu watekereje hariya, yatekereje content nziza. Asante sana. Yego. Hanyuma rero APR irajya mu gatebo k'izindi zose. Hari HILAL yanyuze hejuru, cyangwa urabona ko ishobora kuza kugaruka akaba ari wo mpera? Kugaruka biragoye kubera ko ari HILAL n'ubundi muri match zayo zose aho ibera mbi, igice cya kabiri cyayo ubundi niho hantu ikunda gutsinda cyane. Niyo ikunda kubona ibitego, wenda usibye nko kuri match y'Amagaju bayitsindaga 7, urumva umuntu wanyagiye 7 uba wamufashe, kuko half time ndumva yari ibitego 4. Niko iyo match yari yaje kurangira y'Amagaju, ariko ubundi ari HILAL igoranira cyane mu gice cya kabiri. Igice cya kabiri cyayo rero kiba kigoye. Ni mu gihe rero mu cyambere wenda urebye APR navuga ko yari yagerageje kwihagararaho, niba ariko nabyita, kubera ko ekipe y'ingabo yari yatangiye match neza. Mu minota nka 15 wabonaga kabisa irimo neza, igerageza guhusha uburyo, ariko ukabona abasore bayo bafite igihunga. Natunguwe cyane n'igihunga nuza Jibril Watara, wabonaga afite uribuka ari ahantu kabisa okaziyo yarase asigaye wenyine, yabanje kwikangamo ko yaba yaraririye, ariko asanga yaraririye, akubita igishoti kinini cyane kandi yari yamaze kugera muri box. Ubona nyine ari akantu k'igihunga, ari ahantu ruboneka ne bamuhaye umupira hariya, ubona gucenga biranze umupira arawubura mu maguru. Ni APR yatangiranye igihunga, ariko mu by'ukuri igihunga nanjye nakibonye, ariko wowe urabona giterwa n'iki? Kuko uyu ntabwo ari umukino wa Champions League, si ukuvuga ngo ni knockout. Iyi ni shampiyona isanzwe, n'ubundi bazakina retour. Igihunga urabona abakinnyi b'APR bari kugikura he? Urumva ni shampiyona isanzwe, ariko urebye ukuntu ari HILAL noneho binaje iheruka, ni ikipe ifata gutya igatsinda Mamelodi, yayitsindiye kuri stade Amahoro i Kigali, abantu bose babibona. Urumva ko kantu gukomozaho amazina ifite, ukare ikipe ari uko imeze byose. Kandi buriya hari n'ubwo uba ushaka gukora ibintu wowe ubwawe bikagutera pressure, kuko urumva nka Ruboneka aramunuka mu kibuga avuga ati ikipe yigize akara kajya he, reka nze nkomveke. Watara avuga ati kaze nkomveke. Habe ba myugariro bayo harimo nka Nigena Clement avuga ati muri uku kwa mbere baranshatse, ni ikipe twaganiriye, reka nze nyereka ko itari yanyibeshyeho, ndi umukinnyi ikeneye, ndi umukinnyi yagakwiye koko itekerezaho. Urumva nawe hari ibintu uba ushaka gukora ku giti cyawe bikaba byagutera igitutu, atari uko wagize ubwoba bw'icyo ugiye guhangana nacyo, ahubwo we kuko ushaka kwemeza bikagutera igitutu, kubera ko uri gushaka kwemeza cyangwa gukonvenka hakiri kare. Ibyo bintu rero iyo utabimanajize cyangwa se iyo utarebye ukuntu ubigabanya ibintu byoroshye, ubishyire nyine wumve use nk'urelaksa, utuze ugira iki, biguteramo rero icyo gitutu. Nicyo ngicyo rero nabonye APR yatangiranye igice cya mbere muri icyo gitutu, biriho n'amakosa n'iki. Noneho ari HILAL ahantu ibera mbi, ni ekipe ituje, nubireba ntigidegaje. Umunyezamu aravuga ati twebwe nuko dukina, baro ndayihereza uri imbere yanjye muri defense, build up yayo itangira ku muzamu, nuko imeze uko byameze kose, uko baba wayatatse kose, yo build up match yayo itangizwa n'umunyezamu. Ni bya bindi uvuga nka Pep Guardiola avuga ati nyeneye umunyezamu ukinisha amaguru. Uyu Bravo nibyo avuye muri Barca yitwara neza,
ariko njye ntabwo ndi kumwemera akahita amanura Derson akamuzana akavuga ati ndashaka ko ari wowe build up itangiriraho uhereho uhereza abari imbere yawe tugende tugere imbere urebye rero akaba ari aho ngaho ikindi nabonye wenda mo hagati nekereza ko umutoza wa APR Tareba agomba kubikosora niba ukibona Sekiganda hari ukuntu asa nk'uwiyaminiya gusigaza kari akazone kaba karimo hagati hariya mu kibuga agahereza Dauda ndetse na Ruboneka bari imbere urebye abayababwiye ngo bagende niba wabonye n'ukuntu APR pressing yayo ya mbere iri gutangizwa na Dauda hariya muri defense ya Hilal ubona Sekiganda bya bintu aba yiyizeye ababwira ati mugende hano ndahari ubona bishobora kuza kugoranamo nekereza ko akeneye Dauda kugira ngo nawe amwegere ikindi imbere ari nacyo giye gusorezaho imbere APR yabuze imbaraga za William Mutogwi kubera ko urebye afite konsige zo gufasha Bugingo hano ku ruhande rw'ibumoso asa ubundi Togwi asa nk'aho ari gukina 9 ariko urebye noneho kuri uyu munsi yahinduranyije na Watara ni uri imbere ku 9 Togwi asa nk'aho ari kuri 11 wajya gukina kuri ya side y'uburyo yego ariko urebye ukuntu Kiwanuka amaze muri minsi ni umwe mu bakinnyi bari kwitwara neza cyane ntabwo yabura mu kibuga iyo 7 isanze ari ya Watara niyo Kiwanuka ari gukinaho Watara rero akagiye kuri 11 ahubwo none ari ku 9 William Mutogwi ari kuri 11 aza gufasha cyane uwo bita Bugingo Hakimu ufite akazi gakomeye cyane ari guhura na Adama Kuribari umwe mu basore w'abanyemoso tekinike nyinshi wihuta umuvuduko ubona kabisa bigoyemo cyane urebye rero kuba ari kuza gufasha Bugingo Hakimu cyane biri gutuma umusanzu we w'imbere utagaragara cyane ikindi cyo ni kufra abantu bose babibonaga yariteretse ahantu heza wumvaga rwose bari kuyipanga kufra twigarukeho hari icyo twashinja hari icyo gushinja Hakizimana Adolphe kuri kufra nkiriya ntacyo zibone we yapanze urukuta nabi ngo ibiki za kufra oya uzorizibona mundi umuntu wiyamina kuri kufra ireba none hariya mwizamu ahubwo kutajyamo niyo nkuru wowe akazi kawe yirenza urukuta gusa noneho do yagiye mu mfuruka nk'ingiyi yagiye mu mfuruka y'izamu kandi noneho imanuka nta nubwo yari iri hejuru yari iri hasi kandi imipira yo hasi ubundi no mu bisanzwe no mu mashoti n'ahantu hose imipira yo hasi iragorana cyane iriya kufura byari bigoye ko Hakizimana Adolphe yayikuramo kugaragaza nawe niyo match ya mbere akinnye muri APR ndumva ngiye naherukaga kumubona kuri match ya gishuti ya Gorira muri pre-season Ishyorongi niyo match numvaga nibuka Adolphe mu mwambaro wa APR ubu ngubu rero yari match iri officiel ni yarasanzwe atajya no kuri bench ni ruhamya nyiko abaga ari kuri bench urumva rero yarameze nk'umunyezamu wa gatatu kuko yabaga ari muri tribune hanini kwituza rero uhituza no kuri match nk'ingiyi bro biragoye cyane kabisa urebye ni ibingibi ngiye nuko mbonye igice cya mbere ariko uyu mutoza wa Hilal urakoze cyane uyu mutoza wa Hilal habera kaga arimo arashyushya intwaro ze bigaragara ko ashaka guhita zikiramo arashaka nguriya Ebuera nguriya gira umugisha uramubona kapiteni Ruf nimero 8 Ruf ndetse na Ruzoro ari kwishyushya harimo Ruzoro nimero 3 wa Muzayirwa w'amatentire n'akaruka kadrede kamanutse harimo gira umugisha Jean Claude uyu murundi n'abantu baramuzi ndetse na nimero 24 nimero 2 hatari cyane 24 wabo ni nimero 2 iteye ubwoba cyane nawe n'undi musore Steve Buena nawe nta basore bane bari kwishyushya ubona anytime nabo binjira mu kibuga nekereza ko kubera ko kwa gatandatu ari gutekereza match ikomeye cyane yanyumwe mu itsinda rya gatatu muri CAF Champions League azakiramo Serwar Popo kuri Stade Amahoro saa 9 nekereza ko ari gushyushya abangaba kugira ngo akiringe game hakiri kare menya afite imibare yuko ku munota wa 70 match araba yayisoje agabanye pressure ubundi atangira gutegura match tayo kwa gatandatu nibyo urakoze cyane reka ngushimire Oze asante sana Rufyanga abwa cyane byiringiro Oze akarunya makuru wa igihe asesengura avuga ati rwose APR ikwiriye kugira gutya buryo yashaka uburyo yakwishyura nakire Jarene Ishimwe nizere kumeze neza meze neza cyane rita ya Dikoporo amakuru y'iminsi ba ni meza amakuru meza cyane twaraburanye ariko mba nkubona unyuraho nuko uri mu nshingano nyinshi nawe tuba turi kumwe hano kubivuga nicyo cyane ujye unyuramo kikanza muri Magic FM ni mu sesengura cyangwa Arsenal ubuti izagitwara Digunazi ubundi yari kugitwara mu kwa mbere n'ibizazane byagiye bizama ariko n'ubundi amanota 6 akirimo harabura game 13 urumva ko ni game nyinshi urumva harabura amanota 39 yo gukinira harimo amanota 6 y'ikinyuranyo urumva nyine haracyari kare
urugendo rwa Premier League wavuga ko nyine ruracyakomeje, ni nkaho wavuga ko ariko rugitangira. Urakoze cyane. Hanyuma tubwire rero APR uyibonye gute imbere ya Hilal mu matama n'itanga? APR ngiye mbonye igice cya mbere kigenze neza, na wenda nubwo iri inyuma igitego kimwe ariko igerageje gukora ibishoboka byose. Wabonye ko abasore barimo ba Jibril Watara bagiye barata ibitego, ba William Togwimeri bagiye barata cyane. Hano byakabaye wenda bisoje half time ari igitego kimwe kuri kimwe, ariko APR nyine uburyo yabonye ntago yabubyaje umusaruro. Ubona ko nyine hari ukuntu bafite igitutu, ariko ibyo bakoze urebye n'abasore bugara ku ruhande rw'ikipe APR barimo ba Clement barimo ba Yunus ntacyo batakoze, ariko nanone bakabaye kuba baprofise kino gice cya mbere, kuko igice cya kabiri ekipe ya Al-Hilal turebe n'abakinnyi bari kwishyushya, harimo umuzamu Edraugo arimo arishyushya kuri kabiri, Ernesto Ruzoro ari kuri gatatu ari kwishyushya, Steven Ebuera ari kwishyushya, urabona bazanye kapiteni Omer Taha nawe arimo arishyushya, bazanye Gira Umugisha nawe arimo arishyushya. Urumva ikipe igiye kujyamo mu gice cya kabiri iraza ifite imbaraga cyane birenze ikipe yakinnye igice cya mbere. Rero niho navugaga ngo APR yakagombye guprofita igice cya mbere, kuko urebye nka bench yayo, urebye bench ya APR wenda nk'umukinnyi waza akagira ibyo atanga birenze ibyo abo mu gice cya mbere batanze. Wavuga ko harimo nka Memeri Dao, harimo Mamadusi, ariko ibyo ngibyo bitandukanye cyane n'ikipe ya Al-Hilal, kuko Al-Hilal yo bench niyo ikomeye, kuko urebye nk'abakinnyi bakinnye n'ikipe ya MC Alger, umukinnyi umwe ari we Adama Coulibaly nawe wakinnye iminota 45 gusa niwe wari wabanjemo. Urebye guturuka mu izamu uriya muzamu uri kwishyushya Udraugo yari yakinnye ariko ntiyari yabanjemo. Urebye ya defense yabo ya Karishum ndetse na Said Ahmed bose babanje hanze, n'aba ba Ernest Nsita Ruzoro, bano ba Steven Ebuera, no hagati mu kibuga abitwa ba Sara Eldin ntago barimo bari hanze bari ku gatebe, abitwa ba Willy Eldin Pogba, ba Omer Taha bose n'abitwa ba Abderrahman bakinaga kuri atake bose nabarimo, ahubwo noneho babakinnyi babo harimo n'abasanzwe bamenyereye Rwanda Premier League nibo nka ba Kindness Score, abakinnyi barimo ba Sande Demiral nibo twabonye babanjemo. Ariko ikibazo mfite ngiye Ruvuyanga n'abakinnyi bari kwishyushya ba Al-Hilal, wareba n'abakinnyi bari kwishyushya ba APR n'umukinnyi wenda twabaye twitega kuri no match nka Memeri Dao. Ntago twabonye Memeri Dao muri match 3 zerutse, ntago twabonye wa Memeri Dao wa champion igitangira, ntago turongera kumubona muri Rwanda Premier League. Nje niyo mungenge mfite APR yakabaye kuba ya profise kino gice cya mbere, ikababonamo nk'igitego kimwe cyangwa bibiri, ikaba yabidefanda mu gice cya kabiri, ariko Al-Hilal yo yongemo imbaraga sasa mu gice cya kabiri, niyo hantu ngire impungenge. Ariko nanone kuri APR irabona abafana benshi baje kuyishyigikira, irabizi ko iri ku mwanya wa mbere, iri mu mwanya wayo, irabizi ko igomba gukora ibishoboka byose ikawugumaho. Turaza kubona igice cya kabiri kiza, ariko impungenge mfite n'aba bakinnyi bari kwishyushya ku ruhande rw'ikipe ya Al-Hilal. Nizo mpungenge ufite nta mpungenge ufite ku bakinnyi ba APR bari buze kuba bishyushya nabo, kuko nayo ikipe ifite bench. Ariko nge umukinnyi uri kugiraho ikibazo ni Memeri Dao. Memeri Dao twabonye champion igitangira urwego yari ariho, na Memeri Dao tumaze kubona muri izi match 3 zerutse ntago bari kimwe. Noneho ugashyiraho na kapiteni Claude nawe uhari, urabona ko ubugingo Hakim ndetse na Gilbert Kagege ntago bari buze kuzamuka muri no match. Wabonye ko nka Jean Gilbert Kagege yari afite Sande Damiral, naho witwa uyu uri gukina kuri gatatu ubugingo Hakim nawe yari afite uyu wari wa Adama Coulibaly. Ubona ko bagiye guhita banamusimbuza direct, we yamaze kwambara Chosibre n'umundi atari bugaruke. Ariko nanone ugiye kujyamo niwe mubi cyane, avuyemo agiye kuvamo Adama Coulibaly, ajyemo Gira Umugisha. Urumva ko n'ubundi impande za APR ntago ziruze gukora, kuko noneho urebye abatakaga yaba Adama yaba Sande Damiral bagiye kubakuramo, noneho bazane abawinga banyawe, noneho n'abadefandaga bagiye kuzamo, noneho havamo abakinnyi bakinaga bugarurira, ariko ku mpande ubwo ni kuri kabiri no kuri gatatu, noneho hazemo noneho ababikora byose ni Ernest Nsita Ruzoro kuri gatatu, ni Steven Ebuera kuri kabiri, noneho nabo ni beza mu kwataka. Urumva ko ku mpande za APR nta kintu kidasanzwe turi buze kubona, ahubwo APR hano yagakaniye. Birabona ko witwa uyu Mugande Ronald Sekiganda kugarira ni sawa na impeccable, ari kumwe na Dauda Yusuf, ariko nanone bakeneye noneho ya karite ya Memeri Dao iri buze kubafasha gushaka ibitego. Bakeneye noneho wa mu nimero 10, ese Togwi n'ibyanga
ese Djibril Ouattara n'ibyanga noneho bakenera wa mu mediateur noneho ushobora gukereya byakanga akaba yanatsinda. Uwo ni Memberi Dao rero nibaza kumushyiramo turaza kubona APR nziza, ariko urebye abagiye kujyamo ku ruhande rw'ikipe ya Al Hilal nibo bateje ikibazo kuri ino match. Prediction yawe urabona APR ishobora kuza kugira icyo ikora cyangwa ni kimwe ku busa itagikoze mu minota 60 gutyo bariya bakinnyi bakajyamo itaragikora ntacyo wayizeza? Ntacyo nayizeza, byaza kuba nka bitatu. Rene urakoze cyane Stade Coupe. Akwe cyane rero Rene kabisa mvuga ati mfite impungenge yuko umutoza ari ashobora gushyiramo abakinnyi ugasanga mu by'ukuri kuba APR yakwishyura bibaye ikibazo. Ubwo rero tubashimire yaba Rene yaba Byiringiro Oze ku busenguzi mu by'ukuri badukoreye kabisa. Ubwo rero gira umugisha akaba yinjiye mu kibuga. Gira umugisha yinjiye mu kibuga asimbuye Adama Kuribari. hanyuma Ernest Ruzoro Nsita arasimbura nimero 21 kapiteni wabo wita Waredin Dain. Ernest Ruzoro Nsita asimbuye kapiteni wabo Waredin Dain. Ernest Ruzoro Nsita bahungu bakuganiriye neza, cyane none ku Rwanda mu itangazamakuru rufite ba foromo urumva rufite ba foromo rwose kabisa. ajene bakizamuka neza kandi umva yuko ibintu babikunda banabizi. Nta kintu mbanengaho na kimwe kabisa. Mbwo rero tubaye ikaze mu gice cya kabiri cy'uyu mukino. Hagati y'ikipe ya Al Hilal n'ikipe ya APR. Icyo cya mbere cyarangiye ikipe ya APR ikubiswe kimwe, Al Hilal kimwe, ikipe ya APR ubusa. Kufra ikipe ya Al Hilal. Attention, kufra ikipe ya APR. Madike Kanara utanga arayicomeka neza cyane hano kwa Petrus Precious ndetse Osman Diouf aramukandagira Sheikh Djibril Ouattara hariya. Sheikh Djibril Ouattara aramukandagira. Ni kufra. Attention, comeka pasi hariya kwa gira umugisha, munga pasi kwa Osman Diouf atera umupira muremure ashaka Emmanuel Fromo, bati Emmanuel Fromo wasunikanye. Ni kufra ikipe ya APR, kufra ikipe ya APR hano. Attention, atera umupira muremure kiwanuka arabasiga nibareba nabi bamushyira hasi umusifuzi ati reka have nta kintu bagukoze. Umupira kwa Ernest Ruzoro Nsita acomeka pasi ariko bigarukira kwa Kagege na Sekiganda. Attention, reka turebe. Attention, Piro renga hariya. Iminota ikaba igeze kuri 5 y'igice cya kabiri, biracyabusa ku busa hagati ya APR ndetse na Al Hilal yo muri Sudan. Biracyari igitego kimwe cya Al Hilal yo muri Sudan ku busa bwa APR. Biracyari kimwe cya Al Hilal iri kudomina kabisa ibijyanye na possession. Tera umupira muremure. Haya, Sekiganda
pira kose ikipe ya APR kwa Kagege. Kagege pase kwa Nde kwa Watara. Nga pase kwa Ruboneka. Pase kwa Ande. Kwa Dauda. Attention kwa Ruboneka. Ruboneka acomeka pasi. Baramukandagira hariya vava cyane ku fraya ikipe ya Al Hilal. Kufra Al Hilal. Yabandi baneza ni Madike Kane. Oya ni Emmanuel Fromo. Kufrano. Araitangaria. Petros Precious. Acheka pasi kwa Emmanuel Fromo ariko attention reka turebe ku ruhande rw'iburyo Sande Damirari. Sande Damirari. Acomeka pase kwa Kamardini. Kamardini Mamadou uyu n'umunyagana baguze ejo bundi. Santire imbere za Mwano. Kona mpira bahinduye Kagege awukina n'umutwe awushyira hanze arawurenza. Kona ekipe ya Al Hilal. APR iracyafite ubusa kuri kimwe cya Al Hilal. Barayipasa vava cyane no gira umugisha na aragucenga gira umugisha. Bati ni kufra ya APR. Agundaguranye na Kagege akurura uyu musore yitwa Jean Gilbert Kagege. Umusore w'umurundi afite ingufu nyinshi cyane kabisa. Wing amacacari gira umugisha. Kuva Al Hilal yaza mu Rwanda. Nibwo iri bubone revenues nyinshi zivuye kuri stade. Cyane. Atasereka tureba kakimukiwa nuko centre ko yari yarenze. Pira warenze no guteka imbere zamu. Nibyo mpira uturutse inyuma y'ikibuga no guterekwa imbere zamu ry'ikipe ya Al Hilal. Aya. Ndabona abafana ba APR bazanye amabanderole APR FC Diaspora, APR FC Zone 1, Imirindi Fan Club, Murava Fan Club, Insinzi Fan Club, New Royal to APR, ndetse na Online Fan Club n'izindi. Ndabona banderole kabisa bazizanye ku bwinshi. Al Hilal ahubwo itabonye revenues nyinshi nuko ahari yahuye na leta ameze neza cyane. Yeza Rayon iri gukubita ahari ari kubona amafaranga menshi. Ubu yusabana ngo nka Rayon ya kabiri APR ni ya mbere. Harimo nk'amanota nk'atanu gutyo. Yari kubiri gupfuka kabisa. Ariko aya mafaranga nubwo nyine ntabanga ijana murindi. Ako si ibicungi attention. Al Hilal ifite amafaranga menshi. Cyane. Menshi kabisa. Kufra ikipe ya APR ya kwase Kiganda acomeka pasi kwa Dauda arayitanga ariko igarukira mu nzira igarukira kwa Ernest Ruzoronsita ndetse ejo bundi azabahura na bene wabo Ernest Ruzoronsita. nze ndebe bakongomani bazaba bahanganye na bene wabo ni bangahe. Katurebe Aya. Kipe bita Al Hilal Omdurman. Steve Boera. Mustafa Ernest Ruzoronsita.
na Ruzoro bamuhaye ubwenegihugu. Ruzoro akina nk'umunyasudani. Bamuhaye ubwenegihugu bwa Sudani. Ernest Ruzolo Nsita. Kabisa. Tansiyo umupira kwa Ruboneka, acomeka pase kwa Dauda, aragushoto ku ruhande gato cyane hariya Dauda, gato cyane hariya, umupira uca ku ruhande rw'izamu. shoti riremereye ry'umusore w'umunyagana. Umupira utangara kwa Mustafa Mohamed. Mustafa acomeka pasi ara kwa Kamaradini, acenga umuntu ara Kamaradini we munyagana arawutaka. Tansiyo Ruboneka hejuru, pressure nyinshi cyane, si impamvu abakinnyi ba shoti APR ateye hejuru kabisa. bafite igitutu. Jean Bosco Ruboneka bakagomboye batujemo muri iyi minota, nibyo ko bivuga. Barafata baro ukagira ngo hari uwabwiye ngo nimutabona igitego murara aramufunzwe kabisa. bagomba gutuza abasore banyamukandagira. Tansiyo umupira kwa Mustafa Mohamed, acomeka pasi kuri umunyasenegali yitwa Ousmane Diouf, acomeka pasi kwa Kamaradini Mamadou, pasi kwa Ousmane Diouf, acomeka pasi kwa Petrus ya Puricias, onga pasi hariya Petrus arayicomeka ariko igarukira kwa ikipe ya APR ku muzamu Hakizimana Adolphe, agonga pasi hariya arashaka Yunusu, pasi na Kagege, onga pasi na Dauda, onga pasi. Attention, pira kwa Yunus, acomeka pasi na Krima, pasi kwa Sekiganda arayicomeka ariko arawugarura cyane ariya Ousmane Diouf. Attention, tanga avantage kwa Emmanuel Fromo, acomeka pasi hariya kwande kwagira umugisha, baramusunika kubita inkokora hariya. Nibyo yamushyizemo agahokora, sinzi impamvu abafana ba APR babyijujutiye. Yamushyizemo agakokora Kagege, bati ni kufura ikipe ya Al Hilal. Agakokora karimo Kagege. Kufura ikipe ya Al Hilal iri ibumoso bwabo, ni iburyo bwa APR. Kugira ngo ayitere ijyemo ntabwo bishoboka, ni ukuyisantira bagashaka imitwe hariya. Katurebe Emmanuel Fromo, attention, reka turebe arayigegeno, ariko muzamu arawufata hariya, gonga n'umukinnyi bose bishwanyagurika bikubita hasi. Reka turebe uko biza kugenda rero, reka turebe uko biza kugenda. Babwira yuko nizera yuko mukomeje kuryoherwa na gahunda ya RBA hafi yawe. Murabizi ko ibiganiro byacu byinshi kuri FM muri kubikurikira aho bagenzi bacu baherereye Nyamasheke na Rusizi. Rero ubwo ndabizi neza ko babafashe neza, ibintu bimeze neza. Uyu munsi bwo byatangiye RBA hafi yawe. Byatangiye umunsi. Yatangiye uyu munsi, ariko ni gahunda izakomeza igeze kwa gatanu. Ubu tuvugana ibiganiro birimo aho bita mu Bushenge muri Nyamasheke. Abataramu rero ndabumva bameze neza cyane, barimo barigaragaza. Ubwo abakeneye kubona rero Rigoga, Titi ase ko cyumvuze Rigoga na Titahitaze, ukeneye kubona Rigoga, Kwizigira, Rugangura
Nepo, Mbappe, Savera, ba Ferdinand, ba Brighty, ba Mukayiranga ba Rose. Mukayiranga Rose, ba Dossi Gentil, ni Gentil, Gentil? Gentil? ni Jeanne Giselle, Dossi Jeanne Giselle. ni Jeanne, njya nishyiramo ko ari Gentil Giselle. Ni Jeanne ntabwo ari Gentil. Oya. Okay. Amazina y'abaye atatu nibuka aya Ernest Rozoro. Anyorera cyane kwibuka n'ayabo bakinnyi b'abazayirwa. Barumva amazina matatu ari meza. Atatu. Ariko barumva sounding. Abaza n'uyafite urayarira kandi uyaryamanye. Ngiye ngira menshi. Oya atatu ni Nkurunziza Emmanuel Ruvuyanga. Ni yazwi cyane. Biba byari tati ko porose ko ari amaranka se n'amazina. Ni Taito. Nibyo uvuga nibyo. N'umunyamakuru rega buriya nawe buriya ni Taito. Ni Taito. Nibyo rero. Ufite Taito ebyiri. Baremereye. Ntibyoroshye. Aya. Kona ikipe ya Peri. Kona ikipe ya Peri iminota imaze kuba 61. Shyira 62. Ari Hilal kimwe ikipe ya Peri ubusa. Eka turebe. Barayiconga mu ruboneko. Gonga n'umutwe. Ku ruhande gato Sheje Bure Watara. Pirate n'umutwe yari afite uburyo bwo gukira mu izamu ariko nyine hari umukinnyi wa Al Hilal wari wamwitambitse awutera inyuma. Biracyari kimwe cya Al Hilal ku busa bwa APR iminota. Ikaba imaze kuba 17 ikira 18 igice cya kabiri. Ukamenya ko bitoroshye. APR imwe muri tesite zikomeye yari itegerejweho n'aya makipe muri Sudan. Yanganyije na El Merreikh ku busa n'ubwo yatsinze igitego bakacyanga cyari cyo. Aha kugeza ubu yatsinzwe, reka turebe kwigarura umukino ikanganya. Hakubanza Darkonovic nawe abyemera ko ikipe irenze. Se yajurira. Iki? Darkonovic. Nizere ko nawe yemera ko ikipe imurenze. Iyiheze. Al Hilal. So nawe bireba. Ngira ngo abatoza nabo bajya bibwiza ukuri. Buriya mutoza wa West Ham yakumva ko afite ikipe nziza kurusha Arsenal. Ntabwo yabitekereza. Ntabwo yabitekereza ko yemera ko yayitsinda. Aravuga ati nshobora kuyizirikaho nkayitsinda. Nubwo ikomeye kundusha. Cyane. Niko umupira umeze. Nicyo cyiza cyane. cyane. Ashavuga ati yewe Al Hilal muri karite n'imikinire irandusha. Ariko nabyuka nkayikubita kimwe ikayishaka kibura. Cyane. Kabisa. Nayange. Ati ni kufrano ikipe ya Al Hilal. Kosa ryakorewe Emmanuel Fromo. Akaturebe Ernest Rozoronsita. Arayitanga yacomeka pasi kwa Girumugisha. Arayicomeka pasi kwa Kamardini Mamadou. Anga pasi ara kwa Madik Kane. Chomeka pasi ariya kwa Petrusi Precious. Asubiza ku muzamu kwa Mohamed Mustafa Mohamed. Achomeka pasi ariya kwa Ninde ni uyu munyasenegal mu defense akaba yitwa Osman Diouf. Achomeka pasi ariya kwa Petrusa Precious. Agonga pasi ariya kwa Madik Kane. Pasi kwa Kamardini Mamadou. Kamardini Mamadou arayicomeka ashakisha ndi Ernest Rozoronsita ariko mpegukira kwa Kimo Kiwanuka. Akagegera utakaza ariya nta muntu umwegereye. Iminota nayo igenda yisunika gato. Maze kuba hafi 68. Nebyo ubwo ni 23 igice cya kabiri. Attention. Pira kwa Precious. Precious Petrus. Passe Kamardini Mamadou.
pase kwa Aprocias arawutakaza ariko kurondo cyane ya Aprocias Petrus atera umupira muremure bati ni kufra ikipe ya APR. Toza wari Hilal yagiye kuzana Steve Ebuela ndetse na kapiteni ubundi uyu kapiteni uyu nawe yambara brasari numero 8 witwa Abdelazigi Yagubu Omer Taha, ariko wari wayiteguye yari Hilal azanye kandi ubundi barimo gushyira mu nababanzamo Steve Buera numero 8 witwa Abdelazigi Taha ndetse na numero 6 witwa Mohamed Ahmed Said Ahmed no banzamo cyane. Hari umuntu wambwiye ngo Ebuera ngo akunze kuba ngo ari gusoma agacupa za Kicukiro na mwana ariko ibyo. Attention gira umugisha arabatwara agira umugisha kwa ngo bumoso pira awuterekanze Dawuda no kurengurwa n'ikipe ya Hilal. Ndamwana ni kibi nuko yaba atabuhamya na ibyo by'ubuzima bwe bwite. Avuyemo numero 31 yitwa Sande Tamirari yari yabuze ndetse kandi avuyemo Madiki Kane Abdelazigi Taha simbe Madiki Kane hanyuma avuyemo kandi numero 30 witwa Kindness Kole Sande Tamirari Madiki Kane ndetse na Kindness Kole bose bavuyemo ni batatu. Hagiyemo Steve Buera hagiyemo kandi numero 6 witwa Mohamed Ahmed Said Ahmed ndetse na Mohamed Ahmed Said Ahmed ndetse na Ahmed Said Ahmed na Abdelazigi Taha ndetse na Steve Buera nibo batatu bagiyemo kabisa. Steve Ebuela kabisa ngo namubonye ahantu atari busimbuzi ni ya defense yabo central bo match barayiruhuka yose kabisa ariko ahandi agerageje gushyiramo abazakira n'ubundi kuko arabizi ko na Lupopo ni ibibazo azicana kabisa. Attention pira vava cyane ari acomeka pase hagati mu kibuga koroye muvanga bita Yasira wa Diboshara Omer pira garikira kwa Ernest Ruzoronsita atira umupira nabi cyane gacya kwa Sekiganda ndetse na Yunusu pase ari akwande akorozora ntabwo akomeye pe ndetse na Dawuda Kajeje utera imbere ugarukira kwa Ernest Ruzoronsita pase kwa Kamaradin Mamadou pase Ruzoronsita chomeka pase ari kwa Abdelazigi Taha kapiteni Taha chomeka pase kwa gira umugisha aracyafite gira umugisha santire imbere zo mukuru hande gato Emmanuel Furomo cross kabisa yindi igenda icara cyane imbere zamo bya bindi bita kuvuga ngo ndawukaraze ukozeho amenya godi tusoza feri. Afana ba APR bati mwashimbuje batangiye kubwira umutoza ngo nasimbuze APR ntirasimbuza APR ntirasimbuza akafite abakinnyi da Mugisha Gilbert barafinda ntahari minota hafi 70 barafinda 60 n'ingahe n'8 arumva minota 68 APR ntirasimbuza barafinda niba bahari ba Madusi bahari mu gihe indi yo imaze gushyiramo abakinnyi hafi nka 6 ba Lofdau bahari 6 se baremewe ni 5 basimbuye ariko byo yakabaye ireba uko ikora remplacement ariko umutoza ashobora kubwira ati yewe abakinnyi banye ko batarushye ibyo nabatumye uko barimo kubikina nubwo twatsinzwe igitego mu ntege gusimbuza gute yakabaye bashyushye
ntago ari ugusimbuza puru gusimbuza gusa ni ugusimbuza ubona impamvu y'ukuyemo n'uwushyizemo ni ukuvuga ngo ni iki uwo nari mfitemo yakora ndabona bari gushyuha ariko ntibari hariya se nga bari gushyuha ba Mamadusi ba Gilbert barafinda ba Memere Raufdao ba Haji bari gushyuha ntibareke gutesha umutoza w'abandi umutwe gusa abafana nyine bagiye gusimbuza nibwo burenganzira bwabo ubu barumva aribo babikoze ariko abafana ba APR rwose abafana ba APR mama we mama ako abafana abafana ba APR basigaye bagira uruhare mu bintu ubu barumva aribo babikoze rero n'igihe cyari kigeze nk'ubu usimbuye agakina nk'igitego bati ntitwamubwiye ati twaramubwiye ashyiramo ahubwo n'ubu ngubu natsindwa bati yatinze gusimbuza abafana ba APR rwose ntacyo mujye mubabwira basimbuza ariko namwe mujye muza kuri stade kabisa kipe ya APR mukanya ishobora gusimbuza nk'uko abafana babyifuza isaha n'isaha kufura n'ikipe ya Al Hilal kufura ya Al Hilal pase kwa Nosoro Zoronsita arayishyuza kwa Ousmane Diouf coka pasi kwa Mustafa Mohamed ariko hari ikintu mba nibaza muri Islamu nzabibaza umuntu yitwa gute Mustafa Mohamed novuga ngo Rigani ndayishimiye Rigani cyane bibaho ariko bariya bako burasa muri dini ya Islamu hari ukuntu bifatwa ibyo bintu nzabibaza Mohamed ko nabibonye muri Islamu cyane aya APR rero ikaba igiye gusimbuza abakinnyi babiri ndabona Mamadusi yamaze guhaguruka ndetse na Lof Memerdao impinduka ebyiri zigiye gukorerwa icyarimwe ngo barebe ko bagombora biracyari igitego kimwe cya Al Hilal ku busa bwa APR FC match mukurikiye kuri YouTube ndabona 9,200 bari kuri YouTube bavuga bati kuri FM nabwo gahunda ihari turayizi kandi turayemera gahunda ya RB hafi yawe arabazanye yitwa Tareb ndabona Memere Dao ndabona Mamadusi muri ba bantu bajya bakora content yari umwana mbonye ndamukunda yaragiye aravuga ngo abanyamakuru bose bakora kuri Radio Rwanda P7 Rose Savere urubuga rw'imikino amakuru amaze kurebwa n'ibihumbi birenga 200 kuri YouTube ariko icyo nkunze ntago yagiye muri bya bindi by'amatiku atasi imberezo Steve Buero bawukuramo cyari igitego cya APR ariko birangana none atari kabisa bwari uburyo bukomeye APR ihushije n'ubu baracyakaza umupira none atasiyo Katebe William Mutogwe yiko ryama neza cyane araryama cyane nimero 6 yagemo simbuye bitemo Ahmed Said Ahmed awukuramo pira vava cyane tera umupira muremure imbere barawugarura mu sekipe ya APR kwande kuri muvanwe bitese kiganda arawutera imbere ku ruhande rw'ubumoso watitogwe yaraririye basonga mbere bati mureke kutwiba ntago yari yaraririye ati mureke kutwiba APR simbuza ruboneka avuyemo agiyemo Memere Dao Laouf asohoka ruboneka hanyuma
Mamadusi akaba asimbuye Shehe Djibril Watara. Shehe Djibril Watara. Shehe Djibril Watara. Haya, minota nayo iri kugenda yisunika, igeze kuri 70. 70 ni hafi 79 gutya. ni 70 ni 70 ni ahubwo ibintu byo guteranya ruvuyanga ntabwo yabyoroshye. Ni karikire mentale. Ni karikire mentale. 70 ni n'ikira ni 5. Barafata iyo ngiyo waherewe ku gice cya kabiri ukongeraho 45. Kabisa kona kipe ya Hilal. Abdelaziz Tahara yicongamo, gonga n'umutwe, umupira garukira kwagira umugisho, arasubizayo kwa Said Ahmed, umupira garukira kwa Steve Buera, subizamo, gonga n'umutwe sakigana kuraho, bigarukira kwa William Togwimeri, atavantage, toka pasa ngaha kwanda ka kiwanuka aragucenga, pase baramusubizo, awukura machana Ernest Ruzina Soto. Ernest Ruzolo Sita, attention yagira umugisha katuyeme niba ufata warenze. Match iryoshye, match igenda kabisa, match nziza, match yiruka. Musore wa Al Hilal uryamye hasi, Kamemeri Dao kasubiye hasi pe, kaje gateye ubwoba, yaramubwiraga nyuma yo kuvunika, ariko biragaruka. Mezi abiri akora imyitozo neza byakongera bigakunda. Abana ndi kuganira na Mamadusi. Kabisa. Ata 76 cya 77. Iri joro Premier League irakomeza. Ekipe ya Manchester United irakina n'ikipe ya West Ham. Manchester United wa musore uribuze kwiyogoshesha cyane, bayibaje Michael Carrick muri press conference aravuga ati disi narabibonye ko nidutsinda yogoshesha match 5 zikurikiranya, ubwo ni saa 4 na 15, ariko mbere yabwo gato saa 3 n'igice Chelsea iraba icakirana na Leeds United. Ariko ni hatari, abantu baze gufata imyanzuro. Ati jewe ni ikipe yanjye nikora match 5 consecutive win nziyogoshesha. Birashoboka rero, ashobora kwiyogoshesha. Dawo ntabwo bimeze neza kabisa, tera imipira ikarenga kabisa. Pira vava cyane bararengura ariya, awutera imbere ari Osman Diouf, gonga pasi ariya hagati mu kibuga, barawufata kwa Said. Attention, chomeka pasi ariya kwa Abdelaziz Taha, kapiteni achomeka pasi kwa Ebuera, chomeka pasi ano tiki taka rumwe. Attention, Abdelaziz Taha, attention, imbere izamu, kona ekipe ya Al Hilal. Abdelaziz Taha ongera gutera kona. Hatari. Abdelaziz Taha attention, reka turebe kona ikipe ya Al Hilal, bazamutse ba Kamardin, arayikorogo, umupira uvamo, pote ebyiri kabisa, bateye umupira uva muri kona, bawutera umutwe ugonga ipoto uragaruka, bawusubizamo n'ukuguru nabwo uragaruka. Attention, reka turebe agira umugisho, arazamuka umupira imbere yazo,
Emmanuel Foromo terekamo igitego cya kabiri. Ekipe Al Hilal itsinda APR igitego cya kabiri. Bari babishuje igitego gikomeye cyane, bateye umupira urwanga ipoto mu kanya, uragaruka basubizamo urongera urwanga ipoto. APR ishaka gukora counter cyangwa counter attack ngo irebe ko yagombora uwo bita Ernest Ruzoro, aka umupira uwo bita Kiwanuka, pira ahita awusunikira agira umugisha, zamuka agira umugisha, agenda nk'imodoka zimwe za ambulance kabisa zitagira ikizitangira, siga akajya ahita atanga pasi imbere y'izamu. Igitego Ruvuyanga, uyu musore mana we wo Murundi akreye ntago ari igitego kiba cyoroshye ukurikije umuvuduko akoresheje. Baterekamo igitego rero cya kabiri. Al Al Hilal Hilal 2 APR ubusa. Al Hilal ndayikarabye nyivuyeho Gira umugisha rwose. Iyi ni ikipe, shaka Dawuda wa APR aza umupira pe. iyi ni ikipe y'umupira w'amaguru. Mwana yitwa Yusufu Dawuda aza umupira kabisa. Dawuda Yusufu. Al Hilal iyi Al Hilal biragoye ko amakipe yacu yarusyaho, Oya, biragoye pe, nta gatuza nta mugongo. biragoye. Icyo nisabira ba nyir'amakipe, ntabwo mbanenga yuko Al Hilal ibarusha, nzabanenga nimutagira icyo muyigiraho. Uwo bita Naho aba bantu baba barubatse amakipe yabo barahinduranya uko bashaka, baraguhindurira bakagutsinda. Atasiyo Kagege imbere zo biracyakomeye, imbere zo mu ryo ariko umupira bawukura amavava cyane ariya. Abdelaziz igitabo umupira uterekanze, simbuza kurana rwa APR mu gishaje Libero Rafinda yinjiramo. Uwo bita William Togimere avamo. William Togimere aho umwanya mu gishaje Libero barafinda. Iminota nayo ikaba igenda yisunika, tukaba tugeze ku munota wa mirongo iminota maze kuba mirongo inani n'ibiri shyira n'itatu nibyo. Ataseka turebe imbere za mano, kona ya kipe APR, kona ya APR reka turebe ikivamo. azabuganya umupira bugingo Hakimu ariko batereka muri kona, bawutereka muri kona. Kona y'ikipe ya APR barayipasa, n'indi kona ariya, indi kona ariya. Indi kona atansiyo, reka turebe kona barayicongamo, tera kona mbi cyane hariya. Pira bigarukira kwa ikipe ya Al Hilal, aragucinga aragusiga. Abdelaziz taha Abdelaziz, tansiyo ari muzima cyane. Abanza murega muri Al Hilal bakina mu kibuga hagati, ni kapiteni wabo wa kabiri. match yabo ni kuwa gatandatu Champions League, kuwa gatandatu saa 9. ubwo barabigenza bite abayobozi bacu kugira ngo ibintu bizakunde? nibatuma APR ikinira ngaha saa 9, bazabahemukiye Al Hilal, bazabahemukiye APR, bazabahemukiye natwe abanyamupira cyane. nzabibara kuri Ferwafa, amakosa azaba ari Ferwafa.
kabisa. Kufra ikipe ya Al Hilal hano. Haya, iminota ikaba ari 85. Ekipe ya APR ubusa, ekipe ya Al Hilal 2. Atasereka turebe zamukana umupira hano. Kufra ikipe ya Al Hilal. Ahmed Said Ahmed. Kufra agazweho na Abdelazig ndetse na n'uyu musore Ahmed Said Ahmed. Attention, eka turebe APR bitonde batarya icya gatatu. Attention, Karago hejuru cyane hariya, pera nawe turi imbere y'izamu. Iminota 85. Al Hilal 2. Al Hilal 2, ikipe ya APR ubusa. Nibyo. Attention, Petrus hariya comeka pass, pera garukira ngaho kwa Dauda ariko baramutwara hariya kwa Abdelazig Taha nawe baramutwara, pira kwa Dauda comeka pass na Mamadou ni Merdao, pass na Sekiganda, acomeka pass hariya na Kajeje arayiraha hariyo. Kona ndabona ni umukinnyi wa Al Hilal wababaye. Yafashwe n'imbwa, ndabona mugenzi we ahise yihutira kuza kumurebera n'abaganga baza. Ni uyu musore wagize ikibazo, n'uyu musore w'umunyasenegali iyo dogiteri Njana Kabaga wita Ousmane Diouf. Abaganga bagira Bako mwitaho hariya. Urabona ukuntu abaganga bagira ibikoresho byiza. Abaganga bagira ibikoresho byiza cyane bitwaritse neza. Ariko kuki abana bose babifuza kuzaba abaganga? Abana akenshi inzozi z'abana benshi, si bose da. Abana benshi babaje ngo urumva ushaka kuziga iki ngo kuba umuganga. Zaba umuganga ni umwuga mwiza. Utavuze ubuganga arabanga azaba ngo umupilote. Bavuga ibintu binini gusa. Ibyifuzo by'abana ukuna bari byiza. Bigenda bite nyuma? Usanga yavuyemo rugaju. Yevugira imipira. Arikaja. Gahunda ni atsari. Haya, kabisa shobora kuba yababaye uyu umudefanseri w'umunyasenegali bita Ousmane Diouf. Ousmane Diouf bagiye kumuterura kuri burankari. haya, Ousmane Diouf yababaye, baramuterura bamujyana hanze, ariko ni kona ya APR n'ubundi. Kona ya APR, Merdao arayikorogo.
aratangira uvamo none we umupira cyakwa Mamadusi Mamadusi acomeka pase pegarukira kwa Daudo karagahindura umupira muremure we barawufunga Memerdawo subizamo ariko Ernest Rozonusita ukuraho pegarukira vava cyane kwa Abdelaziz acomeka pase kwagira umugisha asubiza Abdelaziz taha arayishibura ku ruhande rw'iburyo attention kufura Memerdawo barawutanga vava cyane kwa Kamaldin Mamadou pase kwa Abdelaziz tahara shot ariko ku ruhande gato cyane ariya iminota irimo iragenda yicuma imaze kuba 89 ishyira 90 ndabona ngewe 90 ndabona amasegonda kandi umusifuzi wa kane ndabona tujyana neza cyane agiye gutereka 6 tayara iteretseho iminota 6 y'inyongera kugira ngo umukino urangire. APR ubusa Al Hilal 2. haya Al Hilal Omdurman haya kabisa arengura vava cyane kwagira umugisha muri babiri. Kamaradin kora makosa Kamaradini Mamadou batini kufra ikipe ya APR atini kufra ikipe ya APR barawutanga vava cyane ariya Sekiganda ndetse na Kajeje ati kanongera mutereka ubwo shira imipira imbere. Attention Kajeje centre imbere za Maria gongamo pira baracyofite APR kwande kwa Sekiganda acoka pasi ariya kwa Bugingo Hakim pase kwa Barafinda Mugisha Gilbert. Attention kora makosa batini kufra APR niyo bakaba bamukine nabi cyane Mugisha Gilbert. Barafinda turi mu minota y'inyongera tugana ku musozo w'umukino twongerewe iminota 6 bamaze gukinaho iminota 2 kuri ubu hakaba hasigaye rero iminota 4 reka tore kufra. Attention kufra ikipe ya APR kufra ikipe ya APR hano kufra ikipe ya APR agazwa na Memerdawo. Attention karaga umupira imbere zo Mariko pira bawukura maze cyane se ikipe ya Al Hilal acomeka pass vava cyane se ikipe ya APR. Attention pira kwa Bugingo agonga passe vava reka turebe. Attention pira kwa Yunusu aracyacenga Yunusu. Attention pira kwa batini kufra APR none APR shaka byibura nige na Crema. APR shaka gukururamo igitego kimwe ubona ko iri gupusa cyane ishyiramo imbaraga zayo zose. Minota 3 imaze kwihirika harabura indi 3. Kufrano kufra ikipe ya APR kufra ikipe ya APR attention kufra ikipe ya APR agazwa na Memerdawo ndetse na Bugingo Hakim. Atasimbara zabora iposto riko pira bawukura mu rubo no kure mu ikipe ya APR none rengura va cyane kwa Dauda arayishiburu kuramo Steve Buera. Attention Kajeje subizayo Kajeje wihera abasore b'ikipe ya Al Hilal. Attention reka turebe umupira urarenga no kurengurwa n'ikipe ya APR kurengurwa n'ikipe ya APR barengura va cyane kwa Barafinda
Mugisha Gilbert Mugisha ariko bawukuraho zamukana umupira none kinaza cyane se ikipe ya APR kwande kwa Kagege aracyawufite comeka pasanga kwa Yunus Nshimimana Yunus acomeka pasanga hanande na Kiwanuka hindura umupira wariyo kona ya APR. turi kugana ku musozo w'umukino, iminota 6 yongeweho, hasigaye umunota umwe n'amasegonda 20 hafi ibiri. Nibyo atasiyo kona barayicongamo Sekigondo gonga n'umutwe ku mupira bakuramo bigarukira kwa gira umugisha asubiza kwa Kamaradini Mamadou gonga pasaria awukuraho Dauda. Attention gonga passe Memerdao reko piro renga no kurenga n'ikipe ya Al Hilal. Arengura Vava kwa Kamaradini Mamadou acomeka pase kwa gira umugisho imbere y'izo Mariko Fromo ntabwo yakurikiye yari yacyari cya gatatu winga macacari uyu Toto BJ gira umugisha asize umuntu witwa Yunusungo yateye takira ramwati n'undi munsi winga macacari uyu murundi kumufata iminota 90 winga macacari ntabwo bishoboka. gira umugisha winga mbaya uyu Attention reka turebe coka pase na Mamadou iramusiga anytime from now umutoza wa APR ashobora kubwira abasore be ati ntako mutagize nubwo dutsinzwe, wari Hilal akabwa ati mwabikoze neza, kuko amasegonda asigaye umusifuzi yemerewe gusifura match karangira. Minota 6 yuzuye, hasigaye gusa saha Cyucyuri araducyura kabisa. Ko Fromo yishimye cyane. Umukino rero ukaburangiye hano, umukino ukaburangiye hagati y'ikipe ya Al Hilal n'ikipe abakinnyi b'Abasilamu ya APR. Ukaburangiye rero abakinnyi b'Abasilamu ndabakunze. Al Hilal itsinze APR ibitego 2-0 bya Emmanuel Fromo ndetse umusore bita Kane umunyasudani Emmanuel Fromo umunyaliberia. Akaba ari uko umukino urangiye, Mamadou Kane ndetse na Emmanuel Fromo. Ubwo rero felicitation ku bafana ba Al Hilal bari biganjemo abareyo, ubonaga baje no kuyishyikira bambaye imyenda ya Rayon Sport, n'abanyasudani bari barimo gufana ikipe y'iwabo. Pole sana ku bafana banyamukandagira. Ubwo tuzongera kogeza match ya Police na Rayon Sport kuwa gatanu ndetse no muri weekend. Mwishime cyane Rigani, akoze nawe abatwumvira kuri YouTube rero namwe tubashimira cyane, mukomeze rero mugire umugoroba mwiza.